Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel be tun rei nei la mai tun riu tari asai March tarik tamrut na khat kum singnei na chui na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king insap the ko Infal March tarik tamru Union Government Re-Armed Forces Special Power Act highlight lunai ba mai Manipur khani Arunachal Pradesh Nagaland khawbu charuk security assessment sumai kan khaw zai ka swat laudat kan thi Manipur khaw AFSPA zai ka swat dat kan Metai Valley District tuang Rutnakathum Police Station tatu kasaw kan mage AFSPA hai internal security issue nai me bam nun khaw Armed Forces nun khang ngam tilaw inbu mai act akhadi kumna AFSPA hai North Eastern State nun Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland khani Tripura khaw lawame asai Manipur da kasaw na AFSPA laudat kan mai Manipur khani ana honai mai state nun tong security situation review sukan megan khaw lating la law kan chongi ningtaw law nuwi Manipur khaw February 3 rutna kathum kum singnei na chui na pung khaw tai re president's rule law kwang kan chongi mi tai chief minister N Biren Singh resign sukan metang ri Central government re Manipur tong Valley district pangu twang rutna kathum police station da kasaw magna April 3 khat kum singnei na chui na pung khaw re disturb area khangkaw patat kan twang ngi disturb area khaw kasaw magmai district dai Infal West Infal East Thobal Bisnupur khani kakching haye Nagaland khore AFSPA high district tachat tuang chui na khat police station khaw April 3 khat kum singnei na chui na pung khawri zai ka swan ka haudat khangti thai kani mi tai Dimapur Newland Chumukudima Mon Kifer Nonglak Fek khani Parin district khawe Ukrul March tarik tamru Jomi Council with Manipur State Government State Kau Aman kan may mansayta Pu may kau gu suga su may nayi tu na sana communities kuwaita in cham na zaw silaw kang demand sukanti mi tay Home Department tuang press release March tarik chui na chikyu kum singnei na chui na pung kau tipat kan may kau tay luwang tem Mukesh Ronglam kau ti thai gwang may khang dangka lagru reward tip ni tu na kau indaw kan mita nu ni mak may indaw kan tuangay State Government with mansay Aman kan mita pu may kau partiality nayi tu na Jomi Council with sakani community akhatwang mansai aman mekan khaw cash incentives ngan na kawpat na phuwami tiki Jomi community khawrui muangpu legal vengnuam jeribam khore arambai tango re June tarik churukum singnei na chui na patai nungtai kanni tiki state government re asai nga na thau sulaw mak na gwang kanni tuna sakani state government khaw kaloi na aman kan me puta phu khaw sangwei gwang kanni tiki tan khanas ni sin thau law mak na tan kan chongi kumna Jomi community khaw re man sai ru na khat inbu hai kanyu bam thai dat mak na bam the kumna kanyu lam khaw state government re longning law mak na gwang kan chongi tuna sakani tiki intaw Infal Valley khaw re man sai aman kan me khang thu kalam ti thai gwang me khang dangka lagru ngan ti khang sa indaw kan thi kumai sang re community ko da standard akhatna khaw inju may lazan sulawu tuna state authority khaw sangwei kane mi ku mai insak mak mai thek hairui systemic discrimination high state khaw phungwong bam tongi inchu mai lazan hai thu mai kwai na khang insam na sulaw pu kumna fundamental rights hai mai kwai na khang insam de lo thailai na mai kwai na ta insam na ngak lo pu tuna sangwei kane Guwahati March tarik tamru Union Home Minister Amit Shah re Friday nung dai central government re Manipur khaw president's rule loba mi high state khaw chuzak mai kwangdat khang karamba mai charap mai kan khaw the tuna sagani Amit Shah re Manipur khaw president's rule laukan meti hai defense tuna government's decision hai kagan charap mai khaw la law tong the tuna sagani Times Now Summit kum singnei ni chui na pung khaw Amit Shah re lat sana Manipur tun situation hai chiu mai rap me kum na Manipur tong latlu lam khaw lading chiu na la nuang nu makhi tuna sagani Mida kau Ministry of Home Affairs re Maitai khani kuki communities ta meeting su the tuna Amit Shah re sakani kumna Manipur don situation hai khit na ga inbu kubam the tuna sakani Manipur state lam khau hai du thang result na question ra mita advice diba mai tu chiu de etiki situation tai kaling chau tang pu khau pai na ku mai azu nai ba mi tuna sakani Manipur khau pat ba mi hai community kanai reckon tong interest by na demand subam jongi Manipur khami ku mai situation pat kan mi hai asai luan ri rai me ra mi tuna sakani Manipur khami ku mai la lu pat mai gan khauting kum kathum padai la ra rabi kumna mansai pantini chingsing aman kan jong thi tuna sakani mansai azu re Manipur lam khau kan ning mai bye bam nu wi tiki ka khang sunathu president's rule law mai hai ka gan charap mai gan khau thi kumna Manipur jong la lu loini mai hai communities kanai khawri nai thi tuna sakane Tamenglong March tarik tamru District Bar Association Tamenglong District Legal Services Authority Tamenglong ri langna zang khatung legal awareness program District Court Building Complex Tamenglong khau tingku nai tari chui na chikyu March kum singnei na chui na pung
เข้าใจตัดไก่กันที่ resource person ไต AG จิงคิวกวง advocate counselor family court Tamenglong re lok adalat lam khawmin na dilaw kani lok adalat to my high people's court tu tuangi latlu nai mikan khaw court da tangmak singi lawyer nunta kaw gwangna latlu ta resolution phungwang nu khang India government re ka siam law my system akhatri government of India re latlu nai ba minun hai sian inting raw na khatni party nun ka khaw lat sam gai da nu khang re ka siam law my system akhatri tu na salo kani kanai my resource person kalan gai pawri my advocate general secretary DBAT re registration of documents and its effect Indian Forest Act 1927 khatni Wildlife Protection Act 1972 tuang topics khaw salo kani legal awareness program khawtai CSO leaders women leaders kani public leaders azure guang ka saw na interaction session ni nailo kani CJM District Court Tamenglong khaw guangtang mak mai azu nai mai lamni kaphian in sam kani CSO leaders nunrei District Bar Association Tamenglong khaw mi ko my legal awareness hai nam khaw ni tat kai lo na kaniu tuang rights thai mak mai nun da ti thai lo pu tu na sang hoi kani intaw gan khaw thu ka tuang rights thai mak mai nun ti hai man sai khang chak lo kuk mai gan di the tu na sa kani Infal March Story Tree na Chakiu Manipur government rating kum chui tak mai luwang them Mukesh aman kan mai lam khaw ti thai lo na ka kai ti han gong dat khang karam induak law mai khang dang ka lag ru ti puni tu na announce su kan the ruang them Mukesh dai March Story ru na churuk nun te aman kan tungi Mukesh dai L Gyanendra Das report mai hi ka kai ke sampat laimazam laikai Infal West khalung ba mi FIR dai Bharatiya Nayaya Sanhita twang section 5 khatrik dai akhat Phaikarik dai nakanai /kathum pangu bangkhau sulaw kan chongi intaw hai Manipur police kani Assam Rifle Red joint search kani rescue operation hai lumsi ma area Bisnupur Churachandpur Noni kani state tong bam azu khautat kai bam thi tuna police tong chamdari ti thai kani state government re Mukesh bam dit law mai khang reward suna dangka lak ru ti puni kumna information ti law mai pupui tong information tai confidential suna law puni dei tuna sa kani thau ku mai ri luwang the Mukesh bam thai me na ye thai ana liang mai police station khaw ti thai gong law pu tu na sa kane long march sari tamru Indian National Congress District Congress Committee Khani Block Congress Committee tong party office Model Village Ward number 3 Tamenglong District Headquarter khaw March sari chui na tachat kum singne ni chui na pung nung tai ri inaugurate su kan thi inauguration mung khaw tai party flag Fungan Phau my working president DCC Tamenglong re zai thau lokani kumna maliang gon mai BCC executive re invocation la lokani INC party office lan pat mai mung khautai di chulung ka my president BCC re riwlaw mai lat sa lokani sohiam ka my general secretary DCC Tamenglong district re dui mai lat sa lokani office dedication prayer dai Dr. Reverend Arai re my pastor DUBC Tamenglong re la lokani kumna Congress party da lungsu mai khan well wishers azu re kwanglaw na tat kai kan the Tamenglong ting nai lon banraw pu tarik tamru na khat kum singne na chui na pungu Lau chuan mong asak nai kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in thane gin ki bu tari khat kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai nai kalan ting zin mok nai zingbang ting rai nai mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan re ka ngan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khawring ngal lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the